hadin sau phosan tali gisnem kajingya ilanti nadu balaseng haus nem khat khnai spa anyo pokhandai karibhoi youth federation kum kawe ni kiseng bopok khmat ka them ribhoi hagasni tho ding ka nyo tarik jelew arjar phosau kalala ban pli paj bano eka office rikam bapura jong kaseng hagasnong saidan haribhoi district ya ketika office rikam bapura jong kaseng lawan menteri berkhap ribuan dau doktor Didi Lapang nong ai buj barang ba jong ka sarkar jela kumukongsan haka jing non lang ba meral buan sim MLA ka nongpo basos tenes setun MLA ka jirang Dr. Celestin Lingdo MLA ka Umsning ba Charles Marngar MLA ka Mawati badaman bait lamare MLA ka Umroy kinoy lam barim ka RBOF kibalaidan benta nadu gipor ba mensua balaseng ka RBOF kirang ba shnong kinoy lam nakikan hunseng balang ba pher kirurang ba bipul thankiu presiden ka RBOF barki record naki circle barki unit baper barki wiki kirurang ba kum manchu kadeu hangni bagaseng RBOF prathet ekte jaka banchnai ka shlam trikam haus nem arjar sau hari hadin arposnam lalaban pendapura bat penyang sendan daka office trikam jokaseng harut usrok ba National Highway 6 hagasnong saidan Mulai ke Februari, kita kasi mansahnya kenal, kita tinjak juga khul samla, juga dong Republik Jongi. Ke akan kasi sewa naik urang, jadi ini lok berapa, lok samla, bilawai, lebih jauh benar, bila le, jaga bersewa le benar, mulai Februari. Ninyo kung ganak mengkurang ya kelama kesang kalau ikut di modifikasi kita semua menjadi Shalom Malaysia Nama yang makro Shamini Shamau dan Syasemi Ribolikan kari jongna Lumlang ki kunjong par Nasru kamsanen Jingin kadon hapo kadon riboy ang isentap yung Islam berjangam hadrai yung itin ibangam siapa ini keren kikideo bagi penongan itu epi kae kebalarung kebalarung apa jonga baga boy hakane kenta lalu benar kena ngamlin barusan mentre menprodukto berhadir pelalong untuk yang maka student association bagi layo balik yang itu dan raise kedon kawi kapor kamang plan yang om jo prime minister barim yang Amerika mengenai itu beliau bawang one courage can make akan make the lawyer. One courage can prove to be a majority. This is the point. Now, dapat nak begitu. Tentang lapor, nangnya siapa boy? Kita kini beri di balat, kita pinggam dan nangnya itu ini barangnya. Baik, ini beri di balat, kita gampang ide mendawa beliau orang yang berperintah, beliau orang yang berperintah. Dan kita ini lagi berapa perintah ini, nak kena tanpa Malaysia. Yang kita perintah ini, bahwa hak bahwa kerja keren kita agenda, agenda, bahwa keren kalau nama itu cantai baik dilong baik mana satu sampai de hamda hatang sampai hamda ke shom hamda don senyoma mentang ini keren jika agenda siapa bajin pan presenteri
Yung kariboy na kayo. To. Kaya udon kuwe, urang ba, nangyan na sosyologi, mubala hekatan ha, baru kau somang ha, baru girik siya. Kebetulan kau kayak agenda melomba ini riboy kiapan banyo nagayong kakdo yung nagayong kapante kung kau beriu usong hakmat kumaben wong ini kiste pan presbyteri nagayong hato la pan ay presbyteri yung dinasra Oma, memang mana boy begal keras, bukan berkerja. Jadi, kami shock kita, ngadon kita ada kawan anak. Jauh tahu beliau shock hanya beliau om kuno, kerana om kuno, om pi bala arwane, hamat sehari. Muhammad kamu itu aja jadi kalau hawan air ni kalau kita masuk pokok komite perkara sama wong hawan persan air tu kata bukan yang gantung ngate nunggu berubah mana muasa ro hawan tu mantan sakit ro kenapa kata kita ini keren kebiaran elam makaraya karena baru lalu aslan dikeren hene bangim dayman we should not shrink ngim dayman kenal we should not shrink ngim dayman stay oleh waktu pada yang bangga ini kalau musyiran kata ay mengenai muslim jangan telik kaji syirhan kebenaran ini kadang haborar lapan mau ini isu kita ni. Dan sukang nasional ni ayo kita si. Kau ini kes kena penting. Dan tak kisahun kira apa. Kisahun kira ada bantuan dan bantuan file dan kes pokok pihak. Ada sahun dan kes. Tapi wayo kijinge ibayu itu. Tahu kau wayo apa? Dan kira spesifik hantai bangadan nama itu. But akiway ro jaga begidan kiway kira besar kira ingat kadang the consultation kejing sokut bakal mami kalau kejing bakal bangila hantai ini tu iki bangila sokship tu ni habdan kejing sokut cuma teng ilai kira lama ni kawai ni pension ship nangi lami mangi paipa dunia jadi kejing sokut cuma ila bamlei nak orang kado shabanan shab the message about what an ahi itu por kalau pensatarnya kun balo bumi nak lomyeng balo dan nuksa kabakau kedai mahen di kedang kejing ong ba i kinong bahai te baitu i kinong bahai te panangin sadin Igilang buhay te, iyo ari ibo kulewa, kita baro nakwa. Bahkan ini generation ke bangsa, ini pendang lo. Nagkakitiyan ka siyang play ka Bible nakwa bangkod ka ba ang kumit. Sikan mau iyo Moses, nakaung na sayo. Joseph, nakatliyo blabret nagihina na sayo. Ulang-ulang yang berkhram dari why not me? Balik ke mak menolong ini. Tahu boleh kui saya sirmat congratulations. Nak bertajuk ibaro, nak yang coba menolong hikmat berbeda. Nak mau hati konsumsi, nak angkat dia orang. Nak ai kecil kumar macam. Dengan kecilnya trailer, kecilnya tuli. Nak bertajuk temporary boy, baru nak bertajuk kejelang baru boy. Bakanegas ni Galawan Urlong. U Henry Ford, u Basenya ke Company Ford, u Om Kune. If you think you can,
or if you think you cannot, in both cases you are right. Gawamot, lalaki perkat bapila panle, kataru kadai, lalaki perkat bapimla panle, kataru kadai. Dengan sobat ong, ke RBYF, ke larai ong, ni kuat ke permanent address, ni kuat ke building namta ke office ke jami, ki harai bapila, and you are right. Larapi harai bapila, kinomla, kataru bilang right. Tengah kermen babaro nangi, ngidon haga lintian ke paper, don u Norway, don u nongkai, don u businessman, don politician, don doktor, don nurse. Lada ngilak mansna ke ying, ngida kok dekat jingeseng, ngida kawai bangi kiu ying, nawar balik. Kadai ka milestone. Tengah kuat malong, RBYF, Papa Kajingelang, Jong Iba, people thank you. You have crossed one milestone. Tinggal tiga cungi bagi kau di office, but niladon sipun di Malaysia, di bukun yang wasuha tau kerteng cungi. Nama hakan juk bukunta, la bun pa senghala. Kinaron para di nyopo probably senghala lagi ikut bagi dalam Indonesia di bakasan di iseng di bagai apa kerjala apa beri nyurat nyusun kin sawanpan kami bani yang penting babun di bawah kita kapuloni ikla berpo apa mau numbin jumi yang penting di ibarat senyang sekali federation dengan bertau kecil ini tunjuk walau kimber bani Hendai terpau di semua jaga jalan jinjong penyerang ini berpindah juga beli. Kini ketika cengat nanti nadu agar sau hadu kini kesini kebanggaan berpindah pak jaga office tergam sini house dan agar absa. Yang itu juga jaga cek telah jumbo penyelam ini berdasarkan niat dikasih kebutuhan tam harga jinglong dekat RBYF dan juni ibarat.